Sakmai Police Station ke manung channel leba mafam singa yum nefu hena nong leidong sen ahum do kre mioi ani aso kapan nang kre Odisha de leba Siri University da ming san da Manipuri jo na sit kun reserve to kun tham lagi ne Siri Ravi Shankar na thaja batiram lei State government in London masig miyam gi awaba khangi miyam gi issue the politicize tawna gumsi ana minister Hemachandran Fongdo kre Amasung government added college ke oza singa talib demand singa se pi drabadi mass resignation for tor pa jai haina section wa thamlakli Mayam kurumzari adom ne yangbiri bas impact news ni ay okram somendro na huzi pungza se pawbugi maro be paw sing miyam ne pijari ngasi ayuk sit ke ba akan menungsit na Sakmai Police Station ke manung chana laiba mafam singda yum kai kai ahum dokre mioi ani asok apan nangkre sit ke benung sit aduna son ke ba mafam sing adudi awang nong thongbam kangla tombi tes pari hati gwa amasung Sakmai khuno mathak laikai ni awang nong thongbam da workshop yaw na yum tarahum doi kangla tombi tes pari amasung hata gwa da punna yum kuntaruk amasung Sakmai khuno da yum taruk anungsit na humdoki Nungsit aduna uwa kaya tudek pada natana electric pole kaya amasu tehan ki Sakmai faudun sele national highway su nungsit aduna humduna pura kibate akai singam sung uzau singna faina tasinduna lai kibadagi sathok sasinda awab kaya piki Sakmai police station ki team amadi laikai miyam na lambi da faizilamba uwa sing adu lokthok padagi highway adu amuk sathok sasin tawba yaki Sakmai kuno mathak laikai dadi housing fawa lambi da uwa amadi yum ngi fakat laba zinga sing tasinduna laibadagi mafam aduki oina sathok sasin tawba ningthina ya hodri nuksina humdokpugi thodok aduda sokiba mi ani adu awang nongthongbam da workshop tawduna laibani hari Ngase yog pung taret lom tabada sit ki banong lai nungsit aduna lamlai assembly constituency ki manung chana laiba sekta awang lekai te laiba the eternal spring english school ki staff room amadi cycle set ki tin school campus ki wang mada humdoki loinana thodok asina maram oiraga tin paithokpa u wa tek banatana asoka pandi yaukide Odisha da lariba Siri University the department singda ming sanba da Manipur gi oina sit kun reserve tawduna thamlaga ni hana numit humni gi khongsatta Imphal da laklamba Ravi Shankar na phongdok re ngase Imphal thaduk threngai mangmang da pawmi singa Imphal hotel da unaba da mak na ki bada handak lakliba Manipur gi khongsat ase subna gi lamdam asibu saukhat pa nungai ba mafam ma ohen na bagi pandam da lak mane Manipur gi na sing ase makhut masa haigan ba loinana yamna talent lay adum oina mafam asida skill development center matik sana laidri lamdam ase mausa gi obe resource marang kana laiba mafam mane agarbati dhup ki masai ori ba wa gi pothok ase ingasi su mapan lebak ta ki India da pusilakli wa marang kaina hauri ba lamdam asida lairi ba thabak phangdru mioi lak mapan room gi manungda mioi kharadi wagi puthok tuna thabak pina na bahona ba yai lamdam asigi naharol kaya khulai paiduna lal hauri ba se government amadi lal hau ba ani gi marakta thaja ba watpana oigani malema sida hingliba mioi ba ekoi se amana amagi mateng launa ba oibana lal hau gi problem ase wari sanaraga loisina na bahona se hana phongdok lamki We have a university in Odisha, so I would like to reserve some. I would ask my VC to give 20 seats for youths of Manipur in all these different disciplines, because this would benefit the students. We have skill development training centers in Arunachal Pradesh, in Assam, in Meghalaya, and here also we are planning to start one. I would like number of youths to take advantage of this, so that they have their livelihood. Surrendered militants who are here in a very, very bad conditions, in a sad state of affairs for them. I would like to help them in whatever way. Numidini sumna satharakpa Langol Tarung Khulgi Foundation Day amadi cultural festival ngasi lotion kre ngasi festival lotion bagi thormadu deputy chief minister Gaikhangam PICD science and technology labor and employment minister Manga Wi-Fi health and family welfare GAD and Kadagi minister D Korungthang revenue law and legislative affairs forest and environment minister I Hemachandra Yauna miyoi kyana saruk yaki
थौरम अदुगी सरुक अमोयना तरुण खुलगी मोनुमेंट स्टोन अमगी माइखुम हांगदोकी थौरम अदुगा मरी लेना मिनिस्टर दिगी कोरुंग थांगना खुल असगी टॉप टॉपा अचुंबगी दमक लेपा हाइब मोटो असना खुल असद लेरि प्रूफ यावना लमदम असगी मियामदा इंग तपा शांति अमदी पुन्ना हिंगमिनबगी वाकलोन पीबा ngamgani फोंगदोकी मिनिस्टर आई हेमचंद्रना तरुण खुलना हौजिक थेंगनरिबा इसिंग मई लंबी की खुदोंगसाद कया से महाक मसा यावना मरी लेना मिनिस्टर अमदी लोकल एमएलए गा पुन्ना तानरगा होटनमिनसे स्टेट गवर्नमेंट असना लमदम असगी मियाम गी तमक्त लेपली लोनना तरुण खुल असगी ओइब इशूदा पॉलिटिसाइज तौगुमसी फोंगदोकी लोकल एमएलए नसु नियम सुमना स्टेट गवर्नमेंट हाइबिरो स्टेट गवर्नमेंट असना सुंगसोय सोयदना मतेंग पांगनी हाना मिनिस्टर हेमचंद्रना फोंगदोकी इसिंग मतंग मई मतंग महांग करीगुंबा मयाम की प्रजा से सेवा तौजन होदो मतंदा मदुदा कोइदा दोगादुनी नाय बंदा तगा मदुदा बीजेपी की कांग्रेस की हाइबे लेके है इसिंग दुदी बीजेपी सु थगदोलिनी अदिगी कांग्रेस थगदोलिनी इसिंग असली नोय तगी ने अन मदुदा कोई पॉलिटिकलाइज तौबु वापम सो लेके अदुना ऑनरेबल एमएलए दसु आइना हाइजनी मदुदी अखोई होजि लेबा सरकार से वी स्टैंड कमिटेड अखोई हानसु पाइप चिंग मयाम अमा तरुंदा कोई थादसदना अखोई थबक तव हौलगे हाइबी कमिटमेंट टू लैगबनी देयर इज नो चेंज इन द स्टैंड All Manipur Government Aided College Teachers Association na tan khiba demand singi matangda government paukhum amata piraktabadagi association asina wakan mifam sathakre Kaishampat Alaimazam Lekai ki community hall ngasi pham ki wakan mifam aduda we want service protection from the date of initial appointment hana ib placard sing sijanaki ningsingba yabadi All Manipur Government Aided College Teachers Association Aided College singi mathau ताब पोस्टिंग हापीननबा 6 पेज चनहननबा CPF का लोइनना पेंशन स्कीम सिंग सनहनबा यावना तोंगान तोंगान डिमांड मरी हौकिब मार्च कुंथ्रादा मणिपुरी चीफ मिनिस्टर द पिशन की लोइनना हौकिब अप्रैल 10 फावबदा गवर्नमेंट की माइकैदगी पाउकुम अमता पिरक्तबदगी अप्रैल 13 दगी ब्लैक बेज थेतुना खोंजंग संगसिनबा हौकिबनी करिगुम मखाताना मरी लेनबा सिंग हिरमसिगी मातांगदा मियंग चंगबिद्रबदि लाखलिबा तांग 12 मदि 19 दा ओजा सिंग मास कैजुअल लीव लौबदा नतना मास रेजिग्नेशन तौगनी है ऑल मणिपुर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर माइबम सोमरेंद्रो ने फोंदोरखी चार्टर ऑफ डिमांड मरी पिजरे अदो कोई रेस्पॉन्स हम लाक्ट्रे अदो कोई अप्रैल की तांग तरा बाउने कोई पिजगे दो अप्रैल की तांग तरा माथोदे कोई ब्लैक बेज होक जबनी उजिकसी अदो अप्रैल तांग तरा माथोदे उजि फाव करिमो लाक्ट्रबना कोई उजि सिट इन प्रोटेस्ट होकजरे सिट इन प्रोटेस्ट तोकजरी से कोइना कोइने पिजगे चार्टर ऑफ डिमांड मरी दो थबोइन पांगथोक तुसिने कोइ हाइजरिसी अदुंगासीगी मतुंगसिदा कोई उजि मास ग्रेजुएट लेबा मु नुमिनिनी की लौजरनी अदुई मतुंगदा कॉलेज चलगा सिट इन प्रोटेस्ट स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कोई पांगथोकजरनी अदुई मतुंगदा कोई सिजवा अमुक तौजरनी मधु भावदा तौबिरक्त्रगदि कोई उजि मास ग्रेजुएट लौरगा कोई मैम जे पोथाजरगे सिने कोई उजि फोंगोकजरी नाकलमरमदा ऑल मणिपुर गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन चंगसिलिब खोंजंग असे महैरोई सिंग एकेडमिक एटमॉस्फियर अकायब पीरबदि मधुगी दायित्व पुंबा गवर्नमेंट पुगदबनि हाना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर देसामना थादोरप चिरोल अमदा खंगलकली एडेड कॉलेज के ओजा सिंग तालिब डिमांड सिंग असि मरम चाइ ओजा सिंग खोंजंग असि करिगुम गवर्नमेंट ना तुमिन लेसिंदुन महैरोई सिंग अकायब पीरक्लबदि एडेड कॉलेज की महैरोई सिंग ना गखुसमनरगा अकनबा खोंजंग सिंग संगसिन सेम साब लोइरे हैना असेरोल असिन मखा तारकली ऑल मणिपुर इंटरस्टेट विंगर अमदी क्रूजर ड्राइवर वेलफेयर यूनियन ना नेशनल हाईवे चथरिब गाड़ी चेंदबगी खोंजंग असि सौगतलोय हैना ऑल मणिपुर इंटरस्टेट बस एसोसिएशन ना फोंदोखरे लोइनना बन सौगतपसिंगना इंटरस्टेट बस अमा अमांग अता थोनखिबगी थौवंगबुसु यामना कन्ना यानिंगदबु फोंदोरकली पाउमी सिंग उनाबमदा ऑल मणिपुर इंटरस्टेट बस एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी मोंगजम बिमोल ना ऑल मणिपुर इंटरस्टेट विंगर एंड क्रूजर ड्राइवर वेलफेयर यूनियन ना था से तारा तरुक की हौदुना सथरकलिब बन्ना से सौगत लोय लोइना एसोसिएशन से मखाताना हाईवे सिंगदा सर्विस तौखिगनी लोइना बन सौगतपसिंगना अमांग अता थोनखिब बस की कंपेंसेशन पीगदबनि हैना डिमांड तौरकली पनब याब अमना अंगसे इम्फाल गुवाहाटी CN बस MN01 1915 पु सेमाई पुलिस स्टेशन की मनुचना फाइडिंगा खर हेंदोरकपदा बन सौगतपसिंगना खामदु अमांगता थोलकिबनि हारी ngasi khang khangau ngasi chakiba gari amada thugairapasida akoi fully condemn tawi national highway sida chalibasi interstate bus khakta nate transport khudimak chalibani athing mal leitraga interstate bus khatada अथिंबा थमकपासी अखोई याम थीना कंडेम तवी मतुंगददी असिगुंबा अतमदना थिंबा थंबसी
तौबीगनु कनागुम्बा सिविल ऑर्गेनाइजेशन मतुंगदा बन ब्लॉकेट करिगुम्बा तौगदब लेरगदी अखोय मांगजुंगना नुमे मरी मंगानी ममांगदा खनन नैना होबगी खुदोंग चाबा तौबीनबा मैम अखोय अपील तौजरी कायरिबा गाड़ी सिगी कंपनसेशन दी ngasi बन तौरिबा कांगबुना अखोय मसिगी पिहनिंगी All Manipur Interstate Winger amadi Cruiser Driver Welfare Union na National Highway da satharaki passenger puba gari service lepagi khongjang adu positive oiba response amagi makhada matam kharaki oina handok lehana serol amada khangalakli Sagolmang Police Station ki manung channel leba langnom da fa ki ba asiba phangki ba asiba sang adu Urkhul district ki manung channel leba Farung Simtang village tagi PA Chinau sang sai kuntramatoi apok lai ki dro PA Mangam leng gi haksang ni hana yum gi miyoi sing na claim tau kre ngasi yum gi miyoi sing na PS nau sang gi asibak sang porom pa television mokta masak khangdoki nakal maram da misi asi mari lena na JAC ma sem kre lena na misi asi da chena bu pumba athu matam na fa na capital punishment pu hana demand torokli panba yaba mana tata driver PA chinau sang sahi asi mars ahum ginumidang pung taramatoi makai tab adwaida Litan Police Station ki manung channel leba sana kaitel lagi kulai pai mi hum lak lag fa ki bene PH now sang fa the state nei haiba ngaminlen vaite sai kuntra taruk apokpa lungjang vaite mau police station mau geta mars tara tare ta far bu mutung wa hong pong sathabada PH now sang gi asi bak sang asi fangbang ngam lak ki bene Waikong Police Station ki manung chan leiba Waikong uyung khunauda nupa amagi haksi asi baksang leiramle leikidro mi adudi Waikong ningthau manai mamang leikadi sirom amuba alias Blackcat sahi nifu apokwa angau ton ni hari leikidro amuba gi haksang adu ngasi ayuk thengnarakpani leikidro gi haksang da fu bagi dakphum kaya leirammi hari loinana misi asi ga mari lena police na kiyasam lokat kre so hari loinana police na lokholab matungda Jenims ki mokta tham kre hari Lamdama sida thengna National Food Security Act April 15 dagi sanaba hauraga ni hana CAF amadi PD Minister Khetri Biren lauthoki babu BJP ki MLA KH Joy Kishana taramna okre loinana department asina sahi kya gi mamang gi pithoktana leriba additional APL BPL gi cheng amadi chini gi quota April 15 fawgi manungda sengdok piyo haina appeal tawrakli Paumi singa unaba mada BJP ki MLA KS Joy Kishan High Food Security Act asiga mari lenana numinini ki manungda Minister Khetri Birena beneficiary sing the card pithokwa fair price soap hang nam thaurang taurani hana fongdokre adubu ngasi fawba gi oina fair price soap ki tender tawkibu gi haidoktri Ek asigi saruk ama oiriba district level committee member sing ward member amadi MLA sing da hiram asigi matang da khangalak laitri phibam asida state government asina PDS item sing miyam da fangan ngamdrabadi mak masana union minister da haijaduna Manipur miyam da fangan gani hana Joy Kisana makata ki आईडी हानगी मिनिस्टर गुमना तौरोय प्रजा की चाकथुंग मललोय हारगदी मेगी एडिशनल एपीएल की कोटा सी जिबो यंथोक्तबसी अथु मतमनि यंथोकदबनी तारिख 9 की ममांगदे सिंगथोकप ngamdragadi सीट के त्रिबिनसु असुगुमलबा प्रजा मयाम की सिखाव लुट तरगा राजनीति तौबा मियो अमनी हाइबदा करिसु चिंगनिंगाय लेत्रे हाइना मणिपुर मयाम लौबियो डिपार्टमेंट की मुहुत छिंदुना थारकपा अमना प्रजा की मिहुत अमगा याना चीम इबसे ngaktaba haibase constitution ji thugarapani democratic ki value lehendabane parliament government asi democracy leitre dictatorship oire tauningbara taure assembly da phambagi wahan thuk leitre JCLPS na sinduna ngasi Bisnupur kaithel da Bisnupur district ki tongan CSO singi luching singi oiba mifam ma pangthokre loina mifam aduna committee asina warep taruk lauki warep sing adu ki marakta government na pass tawki bill ahum athu matam da act onthokna taksin ba land reform commission khudaka semba Manipur population commission semduna ayelhomi ngak senba Manipur da paiduna laireb illegal migrant workers singi thingba electoral roll lagi nan Manipuri singi ming kakthat pa amadi mitop miansa ki mathakta nan cooperation movement sathaba haiba sing asi maruoina yauki Loan pigani haina yamlaba senpham amadi che sang sing lausilaga mirot oikrabi thangmaiban senapati koluptagi DM College of Science Anthropology Department Assistant Professor oibi Pukhrambam ina khunbigi yum so launchin kre ngasi numijum matung pung anirom taba duaida hiram masigi matang na sem keba affected loni of JAC against Dr. Pukhrambam ina khunbi Devi gi yamlaba members singna yum so loan magi thabaga si sathaki bane
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ JAC ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯉꯥꯡꯒꯣꯝ ꯁꯤꯕꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯗꯤꯁꯥ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯟ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 16 ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2,000 ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ crore 2.5 ꯔꯣꯝ ꯈꯣꯝꯒꯠꯈꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ 38ꯗ FIR ꯂꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯌꯨꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯂꯣꯟꯅꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯣꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯤꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 12 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯔꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯤꯅ JACꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯪꯖꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯋꯥ ꯊꯝꯈꯤ Around 2.5 crore muki sempham khongakraga hojifau ba loan amta pidabdagi akoina JAC semjaraga loni myamna deposit tawgiba sempham adu handokpina hanjanja haijabdagi tabidabdagi aroi boina akoina date 15 da last date thabadu mana pibire loina mayumda leitabdagi akoina so loan bagi JAC na mayumje so loan jare April gi date 21 phawgi manungda JAC gi mamangda appear tawbidragadi Manipur Home Department da wakatlaga athu matamda puthongbinaba akanba agitation changchanjaragan ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯍꯤ 13 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆ 9ꯗ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯅꯤꯂꯣꯡꯕꯤꯗꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯔꯣꯁꯟ ꯆꯍꯤ 18ꯅ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯐꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ngasi Manipur Press Club ta paumisinga unabamda nupi masa adugi mamana haikibada thaudog asigi matangda Women Police Station khangan khrabasu ngasi fawbuda nupi masa adugi langla langjin puthokpa ngamdabadagi Manipur gi CSO amadi mahiroi lup singna mityeng changbiu haina appeal tawki ayo oibi Madam Sana Jaubina case si restart tawbire aduga hojik fawba ampugo lokhatpiba leitre mana case langsi phabati mokhogi mung manung singi mine na mioi amadi moi phagalamme makha tabadi hoji ama phogo phaba leitre isa do khakang chinnabi oingonda ai karim ta pam maroi ba mi sindu tandi bibi boy matek saba sai bibi isa je kak chinnabi oingonda Matanga swada break amalog jage Manipur amadi malemgi tongan I pau singa loinana aikoi break tagi amna thuna hanjarake impact news pu miyeng taaduna leibiyo kuirabagi tungda punbase nungai Sumi Madi kari tore Mage se double strengthening sing pumali Mangonda piu double strength liver tonic Lipsap DS Lipsap DS double strength liver tonic Break matungda mayam amana taram okchari loinana bulletin asigi makhata paw sing miyam de pijari lamdam asida lairaba tribal amadi Manipuri lol gi matangda nomongi oiba khanane nabagi thoram ngasi chingmairong da laiba Tribal Research Institute ki conference sol da pangthokre thoram adu Tribal and Endangered Languages Promotion Board Manipurna Tribal Research Institute ki miyeng makha da sin mane nomongi oiba sitharakli ba tribal lol sing yokhanan ba amadi saukhat hanan gi pandam na ngasi gi thoram adu sin mane ngasi gi thoram da lamdam asida lairiba tongan tribal kanglup ki luchingba singsu saruk yaki resource person kya introduction of mother tongue in our lower or higher education for minor tribes and tribal language policy planning and rights haib hiram asida wangang ki Tribal and Endangered Language Promotion Board ki chairman ambition anna Paumi sing da high elamdam asigi tongan tribal gi lol sing nomo gi sitharak libasi yokhat na bathaba paikat pagi matam oire 2009 da Jinisco online report ta Manipur ta lairi pa sumna gi phirup apikpa kangbu khara se makoi si endangered ta laire natragana extinct oire haibagi phirup khara gi si akoina phangi akoi gi maron promote tona na ba preserve tona na ba protect tona na ba masidi enrich develop oina na ba gi tamakta ngasi gi mitsi tawjabani Law and Order fagalakpana maram oiraga mapal lamgi company mayam ama nongma gi Manipurda sangakpa ngamle hana Commerce and Industries Minister Govindas Konthaujam na phongdokre wafam asing asi Kwakaithal Airport Road leba TD Motors ta pangthokpa Tata Motors ki anoba car Tiago launch tawgi thoram the minister na phongdokhibani Tata Motors ki khwaidagi noba car Tiago asi tongan makhal manga da phanghangadori
loinana anauba Rivotron 1.2 liter petrol engine dasu fangangani hari loinana yan hanbo oina Rivotron engine 1.05 liter diesel engine su fangangadawri petrol engine car gi starting price oina lupa lakh ahum 10 manga ani daki haugani loinana diesel engine car gi oina lupa lakh mari 10 nipan dagi hauduna tongan ba machu taruk ta car asi fangangadawri Tata Tiago car asi anobu technology kya yaw botanatana malengi thakta sangdamna yaro feature kya car asi de yawri hena Tata Motors ki North East area sales manager Pranab Sropna phongdorakhi अखोई लो एंड ऑर्डर फत्रगद करमाइन तौदना ट्रेड तौगनी करमाइन तौदना अखोई बिजनेस तौगनी बिजनेस मेन ngakne moi changai singsi business tau mo moy ba dunga sidi law and order asuki matik phagala hai basi company ayam sure khoi sida gari gi bor su gari gi nata bato bato company kayam su khoi manipur sida lai se law and order phagalak pagi yamna sawga mayek laba khudam ne na thamada thoido hinona lan ga dau mande RIMS ki Non-Teaching Employees Welfare Association NTEW agi ani saba general body mifam ngasi medical institute asigi OPD mamang pangthokre institute asida thabak tawri employees sing phangpam thokba tha gi tolop contractor leiraba grade 4 gi employee sani marifu manga ki consultative pay amadi institute asigi authority na NTEW agi mihut ahum da thamlak ba explanation call gi matang da khana naina ki Thauram asida saruk yakeva NTEW agi Vice President Dr. W. Ranbir na phongdokibada atop medical institute ke ada contract grade 4 gi tolop singi basic amadi grade pay gi matakta DA sada yankai matam gi matung ina hap labasu institute asida di ngasi fawo hap laite ma na makha taraduna association asigi mute ahum butha asigi taramanga da institute asida Fam khara ki tama contract basis ta kau ki ba interview low boda athing ma pi haina maral si duna tha si ki kuni thoi phabu gi manung explanation call pi ga da bin haina authority na hierarchy ba si su yaning de lak le tang kunwa thoi phabu gi manung da explanation call asi withdraw tawdra ba de akan ma khongjing sangsil lagan haina ma na makha ta ki loina na mi fam da recruitment rule sahi manga kudingi revision tauba contract staff singbu loksinba transfer policy semba NETW agi mute ahum thamliba explanation call lauthok ba haina warep sing lauki अखोई द कॉन्ट्रैक्ट इशूजी लरिंगैदा मोइगी तोलोब हेंगत पई वाफम इशूजी एड्रेस तौद्रिंगैदा कॉन्ट्रैक्ट की चिनाउ मैम सिंगी मोइगी इशूजी रेगुलराइज तौनबा फुल्ली एब्जॉर्ब तौनबा कंप्लीट वर्क से लोसनद्रिंगैदा अतय अतोपा कॉन्ट्रैक्ट लौबीगनु फॉर द टाइम बिंग लेपियु रिप्रेजेंटेटिव अहोम दा तमना पीरिबा डिसिप्लिनरी एक्शन लौखकनी हाइबगी ममंडा मसी विथड्रॉ तौबियु करिगुंबा मसिदा विथड्रॉ तौबिदबा तारगदी मखन मखा कया गी अतोपा खुंगंग जंक्शन बा हैना इचिन नाउ मयाम अमा तोइना मोट यानना मोट डिसीजन लौनखरे Oriental College Tagyelda celebration of National Mathematics Day gamari lenana sathara ke ba mathematics exhibition ngasi lotion kre Manipur Science and Technology Council amsung Department of Mathematics Oriental College na sindu na sathara ke ba exhibition gi lotion bagi thoram adu college asig indoor stadium da pangthoki lotion bagi thoram adu da exhibition adu da makong matang takrab mahiroi sing da sakang se amade sel yawu mana sing khusinaki College asigi oza sing mahiroi sing amsung exhibition adu saruk yaki batongan mahiroi singi mahiroi kyan exhibition lotion maki thoram adu da saruk yaki Haukiba April Marida Singjame Hawum Marak Irom Lekai dagi ekpam Kisorjit Singh na Manipur government gi Fishery Department thakiba RTI am gi pakhum moina department asigi director na pirakiba information sing adu kupna yengla batungda department asan lupa koti ke amarum gi senpam sing lana sizina ba thengna re hena RTI petitioner ekpam Kisorjit na chirol amada khangalakli Loinana department asigi mathakta lokot payabdabak sing lokot na Manipur government da memorandum amasu pisin grana chirol asina makhatari National Skill Development Corporation NSDCM sung Federation of Skill Development Organization FSDO ani na sinuna pangthokiba National Workshop on Skilling India to Build India ngasi Manipur University ki courtroom da pangthokre Prime Minister ki flagship program oina paikhaliba mission asigi saruk am oina paikhaliba program asida Manipur University ki mahiroi amadi awang nungpu state singdagi lak training kyana saruk yaki ngasi pangthokiba workshop aduda resource person kyana wangang loi oina skill development ki matangda wafam kya phongdok naki
Wangkai hizam lerak ki wathok ima Laisem inat loisangi secretary medhana maira sang sidokna ba hona ki de sambal kha ba do makoi gi lam gi manung dani makoi na lai ning ba da apan ba pi re hai ba singba phongdo ki ba du aran wa pham ngak ta ne ana hizam lerak development association na sirwol lam da khangalakli loina na makha ta na lekai bu singna ba mawong da aran wa pham sandorok labadi hizam ratan amadi ma ki kangu sing hizam lerakta matam bumbu gi ona thingjil lakpasu yai haina asirol asina makha tari nakalam romda lekai gi mera sang soi haiba wahawdagi wangkai hizam lerakta leiba panthau isai konung gi laifam da sangba thingba madi amanga ta thon ki ba du laibak thibane hana maitai national front kanglai pa ke lusing bi singsubum wangam bi leimana thadur pasi rol lamada khangalakli thokliba thodok adugi asum aran pumba wail sangi tongan tuan warusin purak na asumba khongthang oigani amadi panthau isai konungda sangbada thamliba athingba se Manipur lengang handok na ba hona fam thoi haina su serol asina phongdorakli en kitobi zimomi amadi MB New Park konjak na luchingba National Socialist Council of Nagaland ga India government ga lakliba April 19 dagi hauraga chahi ama amuk makhata na cheese per sangdok na ba nakal animak na yana kre yana si adugi matung ina mathang sahi gi April 19 fawa sangdok kodur cheese per asina Nagaland tung koiba santipur na pandam thamli ngarang di New Delhi da pangthok ki ba yana si soi tawnam ki thoram da center gi maikai dagi Ministry of Home Affairs North East Division gi Joint Secretary Satyendra Garg na loinana NSN gi maikai dagi Zek Zimomi amadi Senyum konyak na saruk yaki yana ke basis per aduna ceasefire ground rule bu ngak na satpada maikai anina yana ki Hauzik sanabagi pauda mari subathinguzam ongbi ngambi Devi Memorial Football Trophy da ASA akampara made SWC Khongman ani mai pakre Imphal East ki manung chana leba Social Workers Congress Khongman Zone 4 na sinduna club asigi sanabung statharkli ba tournament asigi ngasi sana ki ba ahum sub league match amada ASA akampat ki sanaroi Rajesh amadi Endeavor ani na san ki ba panjal amamam aduna BPYC basikungu panjal ani sinoda maiti ba piki Tournament asigi marisubal league tana SWC Khongmanna NYTHC okram soteku panjal ani amada maiti ba pi bangamki mesa sida mai pakraba SWC Khongman gi panjal ani edu besor jeda masung Ronaldo ani na chanki Thingozam ongbi ngangbi Devi Memorial Trust ki sentang makha da satargli tournament asida football team marina athoyen tana baga loinana tha asigi kunma thoida tournament asigi makha ta league match ani sanaragani Anisuba Lamlai Kendra Village Wise Men's Open 7-a-side football tournament ki ngasi sana ki league match animak draw chatkre Lamlai Students Idol Club Lamlai sanabungda tournament asi ngasi sana ki bamari subal league match amada NEYO Sanjan bamamdi BSU Nongpok Kaksing ani na match ki api bamatamda panjil ahum sanaduna match draw chatki Tournament asigi manga sub league match aduda YPS Lamlai amadi ESU Telo ani na match ki api matam lor pawda panjal ahum sanaduna match asisu draw oiki FC Lamlai ne sinduna chatharagla tournament asida team tarani pana saruk yari hayang tournament asigi match lairoi tha asigi kunma thoida makhatab league match ani sanaragani A Pratap Singh Memorial MU Inter-College Men's Football Tournament KP College Moirang College amadi MB College ahum mai pakre ngasi tournament asigi an match ta KP College na YK College bu panjal mari ahum da maiti bu piki anisuba match ta Moirang College na KMA College bu panjal ama sinoda loinan ahum sub match na MB College na Imphal College bu yamna laksana panjal manga sing noda maiti bu piki Manipur University Sports Committee miyang makhada Biramangul College saumung na sinuna college asigi sanabungda knockout basis ta ngarangdagi pangthok pahok ke football tournament asida college tara marina saruk yari hayeng tournament asigi makhata knockout match ahum sanaragani Matang aswaida bulletin asi tension jadring mangwena na headlines amuna thamjari Sangmai Police Station ke manung channel mafam sing yum ni fu hena nonglei nungsena humdo kre mioi ani asok panang kre
ओडिशा लेबा सिरी सिरी यूनिवर्सिटी द मिंग चनबद मणिपुर की सेट कुन रिजर्व तौदुन थमलगन हेना सिरी सिरी रवि शंकरना थाजब पिरमले स्टेट गवर्नमेंट लंदम सिग मियाम की अवाब खंगी मियाम की इशू द पॉलिटिसाइज तौने गुमसे हाना मिनिस्टर हेमचंद्रन फोंदोखरे अमसुंग गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की ओजा सिंह तालिब डिमांड सिंह से पीद्रबदी मास रेजिग्नेशन फाव तौरख याय हैना सेक्शन वा थमलकली